Normal ke nyam ka nuer online TV de yener ke nyam biya kamal ka nuer online TV ka jan gwasme bana roje me bana je kwen kel roje ban linga jan gwasme she tanye nena shala no sa Sudan kana roda rialikä ka kwen gwene ki ka kwen kwari man balat ke jarona me ron kina daro jan dangro dungwan ka pai wero en beben an wala shanga jandang ro bakel ka faidi ok ron kina daro jandang ro dungwan bana roje me bana jeling gwat mi sha dol cha je dol tin rewich ke juba ka kwin geni ka doba danan ba kwar ba ka kwain keje chala en go take organization ni to want to write in en redul kanamo kamen peno de kwin geni de jalat de je tijino jen nyak nasen ko kien ngot kan kono re roche me dirje nyuaka nasen ko kien kadere notification bell dirje twanba ko belatin ba non ka gwase me biken shamala shukiji gorno jin bi nyuaka nasen ko kien biya lere me biya shuling agwa keloda shitgemen shaling ne ka tan da gwase ma shala da no shi organization ni to shop ka jan baro organization to shop ka jan baro shikan la da no South Sudan ngoda ken karodian rialikä ka kuëny kware ki ka kuëny gwen man balat en kuëny gweni man de lat tele pari ki luar mgwe kere den wo betwokten manyodo chagujeno tele paratin ki cha dop mi chi kuëny gweni cha dewo ni amgo cha je nen enetin content let organization ki organization dialan content rewe ka South Sudan tin ngai ketin kon lat karodian chikan la no kuëny gwene na rialikä South Sudan charge bulat ko take the kan laslet chikaro jama chikan lat kan ji organization to organization di shop ka jan baro chikaro jama chikan ko en awraje chalat karon kina dara wido wal badak kana los ke kana laslet kwatin shirodin jiäk ka gwase dana no bikan ngotin konen chalat re malka me chalat karon kina dara wido wal badak eno de ngwandi alde ga la de pair lada ada an election there are fair ki kuëny gwene na mo de je lada per ka de ngoten content chalat en gwa dul kana mo ka jaron kin daro wel badak de ga las lada gwa duno chalat no ka de ko ne chalat karon kin daro wel badak kan ka konlot chawra mo chajelat chalat gwa su menene chawra mo chajelat re dulla gwas mi chinati dol tare we ka juba andol mo chetene ka nin dang jok atuga ka Wednesday wani ka Saturday shankara wani ka shankan wan a lokacin ka nin dang jok andola mo shwara jama shwaja kwentin gwas me shala din ne shabon en chalke RT gonu me la bon nenin konting ge ka kuëny gwene ki national government dan ne de konelet ka ki dobran ba South Sudan ba jelo re malaka je shaga jogano de karach ke bondial tin kontin ba kwar ba ka kwany keke ka dob dana len ngwana rodin keje de RT gonu de karach ke kan bondo to ki part nitin kontre wecha ka South Sudan ka men de kuëny gwene de jepeno de jelat charo ma chajo kwene no chaka tich ko de kan dob dana pen kuëny gwene ki men de jepen ka jarona me de kan gwich gwata me men dini jena long akwi gang nas ala security ke dob dande nas de gang ka je ko tere mu de tuɔɔk ke tele liam de tuɔɔk ke tele kurm de tuɔɔk ke shanga dan wa kuëny no wajelat ke je chit ka men gor ke jeno de unified force de je las let ana mo chagu jeno jen ngoda take gap ke kana ugwas de and security kana rialikä ke gang nas kamandan bro lat ka gwasen be na me kel mu ge ken wo kan laslet ko mote kon te cha tan ka ron kina daro wal badak gwasen me cha nyo lad nene bu ngoni me de kuëny gwene ki kuëny kwar de lat ka je man shal kay permanent constitution rialikä South Sudan kan lada kana kon suk en lade ngode mi cha je kul suk de je kula latunya lo kel gatin kon gorke ba kuëny gwene ba je lat keja me kana kon tok cha kuëny gwene cha je de lat ki kuëny kware anyo gwase me diode
chala de no kan IDPs ke nasin kon te refugee camp mai kon refugee camp tini ngwan tiketin Ethiopia, Kenya, Uganda, no. Kan go sato te refugee tiketin ka refugee to chagu jeno de ka lo jokki de ka hos de ka nangre we ka South Sudan cha ken ben go kan nang ki kan ka yale kan go be ko re we ka South Sudan ko kan den kontin be kuëny gwini be kan jaga jad tin ko kan den kon teji chu ni ron kin dar wal jok gwata ci kor cha to ga je re we ka South Sudan chala de no IDPs ki internal displaced people ki person eneme kan rialikä no bane de to ba ke loj dawich no mo kel gasin kon yar ko de kuëny gwinde jelat wazame mu de ba katin kontin pin ko de kuëny gwinde jelat chala de wonene consensus ki population census kan rialikä ki kan pegnas kana kon kuëny re ka South Sudan ko de pegna de jel ngach ngot kan kuëny gwin no mo kana laslet an peng nen kontre ka South Sudan kana kon kuëny chala do na me jen chalen kelen dinijen ki men peno de kuëny gwin ba de jelat re ka South Sudan gwasa me cha arti gonu cha jogono de ka ro ke bon ko de na chunken lat ngot ken wore kuëny kwari ko na mo cha jen no ko kume ndi no de rande ro da lat ki de mandana guje man de kume de yar ke kuëny gwini ki de rande te ka luar ka freedom of speech ki do brande ro ke je chala no ken kuma South Sudan kana kam freedom mo na me kel me sha arti gonu tay jogono de kan mo de ka ro ke kuma ko do brande de kan na de kan kam luar ka je ko de rande lo de jo kula lat ko do brande kuma de ro nyam ka je no ken ti shalingti gwasame kaman chalat organization de shop ko jan baro re wi ka South Sudan ko do be chigan lat ke je no en kuëny gwini kanana rialikä ki kan South Sudan ka ro rialikä no be kuëny gwini bajalat chala do ken dialti di shaling te ko tuɔɔk gorje gwano mi South Sudan mi bika kuëny gwini be kan lat be kan duptin kon tin de kuëny gwini de galat ke je be kan ko kon gor shikatin shaling constitution ke bongon bo kon tuɔɔk security arrangement ki gang na la de nin kon bana gang ba kon laslet gonzin kon jalatin anyok population census ki kuëny na la pigne ne diare ka South Sudan ba je kon la let ajen gwada dana ba kun ngaje jen go chi kuëny gwini cha tek ko en payanda na ba kuëny gwini ba la ke je tek long antama chi do na pass thɔth a chikan men ngai kon no pedi shuko bongwan ke bada ka kan chi do dan tama ko en kuëny gwini ba jelat ka pai wero ron kine dara wit jendang lo dungwan chala do en na me akel gatin kontin ba kuëny gwini ba je pen lat a shira do ba dana china cha do ma cha jidul ka je ko kan ti akena kontin ba kuëny gwini ba je pen wo ba jelat ka je ne diala ti kan din kontin shi do lo mo shikan wutin ka shikan ta nan le ngawro din ka je shikan ne no mal ngode long kuëny gwini ngode long kanana rialikä ki kan ri kontin la kwartin kontin yan ka South Sudan shi kamen self ke ma yadit kan Dr. ma chaten ngoda ken ka rodin rialikä men tin long shirge me chala da SPL mayu kan sha kuëny gwini cha jablat ko kan diala kontin chalin gwasme SPL mayu kwarina Dr. ma chaten jenito kadin kontin de lat kan ka laslet ke kuje mo cha kuëny gwini cha jablat ngono de jelat ko kor run dangro wala ron kin daro jen dangro widu bakale jen de kuëny gwinde je kulado kamen ci kan lat kan GSPL mayo dungno kuma selpa ke ma yadi dine ala SPLM lat kan wo nene ken kuëny gwini baje yiglat ke jen pai wara wo me mo natene ron kin daro jen dangro dungwan sha bu gormana na chalat SPL mayo ci ji organization shop ko jen baro rewi ka South Sudan ci kamen chaling kani kuëny gwini sha jabelat rewi ka South Sudan ko South Sudan kan roda rialikä ango ba kuëny gwini ba jalat ke jen wona me ko te ka tungwan te kan laslet ka kuje mo gwi ke jen go cha kuëny gwini sha jabelat ajele ler dande yelinga jen gwasa me mi jira ma jidit ka jen channel me de jogno jen nyaga ka nasin ko kien ko blerti ti bigan ko mala chup gwasna tin gor kon ka ede ka chupten goro en go jen bi subscribe ka bi notification bell bi chu twan ko blerti ko ba non ka nor online tv bigan chwa mala chup kaya
de la randa thogono bia tekamal bye bye.